Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? 4 январь 2026 жыл. Анда турган музоолуу уйлар сатууга чыгып атат. Чүй облусу Сокулук районунда адрес боюнча. Ээси номер экранда, чалып байланышып, сүйлөшүп, бааларын келишип алсаңыздар болот. Маалыматты толук берет. Мынакей момундай болгон музоолуу туугандар, мынакей музоосу. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Анда эмесе чогуу көрмөкчүбүз. Экранда эсин номери болот. Доставкаларын уюштуруп берет. Жалпы саны 3 баш момундай болгон уйлар. Анда кеттик достор. Şu birinci номердеги енеси Алатошуис өзү таза Норвежка искусственный осеменение болгон şu чоң үй сатылат. Тууганына 5 күн болду. Аябай чоң үй. Кимде ким үй кылам, сүт ичем дегендер болсо, көрүңүздөр. Үй экинчи туут. Мына музоосу искусственный швиз. Осеменениядан туулду мына. Ургачы музоосу. 5 күндүк. Уйдун сүтү азыркы данный момент 31-32 литрге чейин сүт берип атат уже. Күндөн күнгө кошуп атат. Негизи жакшылап кармитесиңер 40 литр бере турган уй мына. Андан да ашык берет. Ушундай көлөмдүү, ушундай чоң уй. Анча но байкемам наркотинен вообще. Мына уйдун бойлуу, көлөмү, мына желиндер 4 соскасы иштейт уйдун. Мына соскалары. Айдам. Мына ушуга окшогон экинчи туут. Мына таза Норвежка. Норвежский порода. Бул уйдун баасын 400 000 сом сурап атам. Жолуна түшүп берем. Кимде ким уй истеп жанагы жүргөндөр болсо мына соскалары жумшак. Вазылдайт. Мына запастар. Mına dişleri. Вот. Şu ikinci номерде bu da таза Норвежский порода. Bunun boyu çoğun bu kunacında. Birinci tuğut. Yemi tiş buzu adat. Gelinlep kalgan. 8 ay açtı aşık boğuz. Buyursa yakın kaldı. Tuğuşuna. Bunda молочный.
Toktay tur. Maloş'un uylar. Soskaların karma atat birinci tut bırakça. Soskaların karma atıp soskaların her birin karma coğuş. Soskaları hem karma sağlığın odolunu. Çoğun. Anca celine koydu. Gindik tu. Gindik de Maloç'unu kunazın. Bu kunazının bağısın 235 bin son. Yakın boğuz. Kim var? İyim tişi arvat adına. Bol can açma. İki tişi nemi çıkar vatat ikinci. İki gruptu. Üçüncü numerde şu Черный пёстрый молочный направлениедagi Tokol. Bunda boyu çoğun. Boyu çoğun. Yakın boğuz. Bunlar 8 ay aşık boğuz. Şu celini dolduruyor da. Bunun boyu yani 1.45. 40 kaşık. Bunlar ikinci, üçüncü suutta. 6 diş bul. Haydi. Gelin 8 ay aşık boğaz. Gelin tüpte koydu. Bunun bağısın 285 bin son. Bunun bağısı. Boyu da çoğun uyu. Yoğun uyu. Caş uyu. Kimdeki mallık olsa mallıklanır bol olsun. Etisayla ara Torsos gazetenin işteydi. Sağıp gelip tekşer basanızlar bol öğretmen. Üce uğuz kaylanıp kalına. Zapaslar yemler. Aloş değil abla. Dişini nasıl koyacak? Ana alt elet. Bak. Места знак предоставить жителей. Bağısı 285 bin son bulacak bu üstünde.